إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدوم تكونج maikanbalun me silsilage tereng algon men iyega wahadakka fawani nabiyan sallallahu alayhi wa alihi wasallam gina abiyami kamalunna kaawani ballage bayin hikmetaka beegut adi ekadek faanunge emme furatama abikamana khadija radhiyallahu ta'ala anha behegotun algon men kommeswarege nuktatak alewala fawana meedu algon men ekamanage hayapola behegotu ekamanage maakwa matirkama behegotu bayin wahagata hissa kolla نوبتي زيتري أخونا أخت نبي صلى الله عليه وسلم أمي كمالون ترين إما ما ماتري بكمالكي خديجة رضي الله تعالى عنها أي إبس ميو كيغا دبسوانا كمنو أي أقول من دنوا فانا فدين خديجة رضي الله تعالى عنها أي إسلامونج إما فرتم بكمالكي نبي صلى الله عليه وسلم أمتون إما فرتم إسلام وداعين بكمالكي خديجة رضي الله تعالى عنها يمي شرفكي إكمناغ حياة بلوغ إكمنا لبيغن دي ورم ماتي شرفين أي إسلامي أمتك فشون كمغا إكمنا ويغن دياما علمورين بدانا فاني مي أمتك إكمنا يفهوغا إسلام وا كم ميهج درميا سوابو إكمنا يبس لبيغن دانكو أي نبي صلى الله عليه وسلم حديث كرا في من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ರಂಗಳು ಗೊತೆ ಮೀಸ್ತಕೊಂಡ ಫಶಾದೀಫ್ಕಮಗವಾಣೋ ಮೀಸ್ತಕೊಂಡ ದಕ್ಕಾದೀಫ್ಕಮಗವಾಣಮ ಎ ಮಗಕ ಅಮಲ್ ಕುರಾಹ ಬಯಗ್ಗೆ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬ ಕಿಯಾಮತ ಜೆಹೆಂದೆ ಎಮಿಹಕ ಲಿಬಿ ಹುನ್ನಾನಕ ಎಯಿ ಎ ಅಮಲ್ ಕುರಾ ಮಿಹುಂಗೆ ಸವಾಬುಂ ಉನಿಯು ಮೆನ್ನತಿ ಎಂ ವಿಮ ಖದೀಜಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಅನ್ಹಾ ಎಯಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಮ್ಮತುಂ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಈಮಾನ್ಕಂ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕುರವಿ ಬೇಕಮಲ ವೀಮ එකමනාය ෆහුග ඉස්ලාම් බෙග්ගන්න කොම්මෙ මීහකි එකමනාගේ මි සුන්නතුග තබාවෙන් අන්න මීහෙක්කමුග වෙගෙන් දාන එහෙම එකමනාය ඒ ධර්මය ස්වාබස් තිබෙගෙන් දාන කමුග ඉල්මරින් බයන් කරවාෆ ලොබති ඉස්සතරිය khunnaxt අවගම දන්නවාලීම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ අමියබි කබලුගේ තෙරෙන් අධිකේත්ත දුනියේග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලෙවි අංහෙන් තකුන්ගේ තෙරෙන් හැම එකනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ සලාම් එමේකමලක ෆොනුව්වෙවි කම එංගිෆාවා හැම එකෙනි බේකමලකි ඛදීජා රදියල්ලාහු තාලා අන්හා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකමනාය සලාම් වහී කුරබි ජිබ්‍රීල් අලයිහි සලාම් එකමනාය සලාම් විදාලුයි කම ඊයේ අලගොන් මෙ ෆාහ කුෆාන් නම යයිකුග සුවර්ගේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අමෙමි කමලුන් තෙරින් ખાસ දරජා මකානතේ ගොතුග එකමනාය මතිවේරි ගෙකොළ සුවර්ගේ තයාර කුරබා ෆාකම e gekolaki ei mutun wa gekolekkama e gekoluga evves kahala undaguume evves kahala hiddeti kamen adikete evves kahala warbali kamen ihsas kor jehi wada nuganwanaka e gekolaki hamahimen gekolekkamuga nabiy sallallahu alaihi wasallam qurafa ilmur vidala fawani ekamana matri daraja libumu khas wegen de sawbaki ekamana duha kos nabiy sallallahu alaihi wasallam undagu qurba fenwe ekalek faano එකලෙක් ෆාන හිප්පුළු බොරවාෆද එව්වස් අමලෙන් එව්වස් බහෙන් එකමන විදාලෝ ෆෙනුවේ එකලෙක් ෆානුන්ගේ කුරිෆුල් මතීග අඩු ෆුලා එව්වස් කාල හරු අඩුන් එකමන මුආමලත් කුරබා ෆෙනුවේ එහෙම විම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එකමනාග මතවරි ඛිද්මත එකමනාග වෆාතිරිකම එකමනාග රිවති මුආමලාතුගේ සොබම් හම එබා එගොතුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකමනාය සුවර්ගයේග මතවරි ගෙකොළ තයාර කරවාෆනි එකමනාගේ මතිවරිකම මැක්කමට්ටක අද බිමුගා එම්මෙ ෆුර්තමන්න ඉස්ලාම උම්මතුගේ එම්මෙ ෆුර්තම ඉස්ලාමි ගෙකොලකි එකමනා ගෙකොලකමුගා වීම ඉස්ලාම් දීනන් එම්මෙ ෆුර්තම හිමායත රක්කාතරිකන් දෙවි ගෙකොලකි එකමනා ගෙකොලකමුගා වීම එකමනාය ખાસ ගෙකොල ස්වර්ගයේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කණ්ඩාල වාෆන් තෆාතු හියමල්තක ගුලිගෙන් ඊමානුග අහලු වෙන්න ස්වර්ගයේ ಗೆಕೊಳತ ಬಿನಾ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾ ವಾಹಕ ಆಫ್ಸಾವ ಎಹನ್ನ ಮೆಸ್ ಖದೀಜಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಅನ್ಹಾಗೆ ಗೆಕೊಳಕಿ ಖಾಸ್ ಕುರವಿಗೆಂಬ ಗೆಕೊಳ ಏಕಮನಾಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ವಾ ಮತಿರಿಕ ಮಟ್ಟಕ ಈ ಏಕಮನ ಅವನಿ
ekmanaga mudala ekmanaga nafsa ekmana milku huriha egotu nabiy sallallahu alaihi wasallam ketteri wadagam adi nabiy sallallahu alaihi wasallam shu abi talib ga hayyar korawunu tin ahardu emihunna kaawan kurma emihunna echi vikkuma gatuma vifarig muamalat kur mana kur tin ahardu dati haluga ekeleg faana abu talib ge mishu'b ga hayyar korawunu hinduga nabiy sallallahu alaihi wasallam ekuga e tin ahardu ge dati marhala ves khadiyat fan wani kadat kurwa ekmanayaki muslim tanamas befule ekmanayan ekeleg faanunge hayapulun duru wadang fikamuga wadawa tanawas kamuga izzata sharafuga tanawas bekamale gotuga vifare vere gotuga makka diriwule moy ernames ehuriha tanawas kamaka ehuriha fasehete du kurwafa nabiy sallallahu alaihi wasallam ekko e hayyaruga ekeleg faana ko tin ahardu makka mushrikun e mekalunna ejessi undugula ekuga edati halus ekmana wani nabiy sallallahu alaihi wasallam arehuga tahammul kurwaf em ei wafatirikan ei hagigi lobi ei nabiy sallallahu alaihi wasallam ge risalat for ko dev mattaka ekamana ve wadagem fawa ehi terikan ekalege faanu ge risalata meduga ekamana ge hippulu gawa yaqinka lobati izzetiri akhunna akhtu aguma denneyu allah subhanahu wa taala duniya ge labwa fawa angen takun ge tereng emme ma mativeri angen kamalun ge terega khadija allah taala anha adi maryam ge faanu wahaka algonma ei zikr ko faan adi bimuga emme heo mihunge iturun suwarugega emme heo anghenu ge terega wes nabiy sallallahu alaihi wasallam khadiyatu faanu wahakoni bayan kurwaf emvima awgon men ekmanage makkama behegotun warude fori khabartaka balalum engendani ekmanayaki duniyega bimmatiga allah lebbi emme heo anghen takunge terein faaha kolle bekamalen adi dun ukhrawi hayatu gaves swargega ves ekmanayaki ma matveri bekamalunge terega emme ma matveri darajaga allah subhanahu wa ta'ala labwa fa bekamal lobati izzetiri akhunna akhtu nabiy sallallahu alaihi wasallam ga abe kamalunge terein hadiyat gufana ki ete baawar sharafta kun ehen ambiye me kamalon nabore ete gotakun khas kureifawa bekamal ebe furtama kamaki mi nabiy sallallahu alaihi wasallam abe kabalun tereng hama ekani ma ekani nabiy sallallahu alaihi wasallam khidmat kurumuge sharaf libodagem fawa bekamalaki khadija radhiyallahu ta'ala anha ei ekamana nabiy sallallahu alaihi wasallam ekko ekalege faanuge zawaji haya puluge timba kuffa ekamana nabiy sallallahu alaihi wasallam ekko ekamana wani ekalege faanuge zawaji haya puluge timba kuffa deba heda kurwa ei nabiy sallallahu alaihi wasallam kan ballagat mafo ekalege faanuge zawaji haya 30 anhara demigen dieru egeterem fansavis ahar heda kurwa fani khadija radhiyallahu ta'ala anha ekko emvima ekalege faanuge zawaji haya pulun ehen ambe mekamana libun hissage deguna hissa kurwa fani khadija radhiyallahu ta'ala anha ham ehme mitang awun faha kolun je nuktaange ekamana e dosta ekalege faana kon hedu kurwa fani ekmanaya waada qur'ane evves bekamala kuneti ek maane ki nabiy sallallahu alaihi wasallam ge khidmatu ge huriha kamen huriha fursate ekmana liboda gam fote hama yaekuga edigu muddatuga ekmana ekalege faana khidme kurwa foni ehem bekamala ka ekuga kamuga nuwati aammuko abiyabi kamalunge terega mehunna bayk kahala undaguutakum bes ekmana wani salam wada gam fa ekmanage hippulus wani ifada kantattakum allah subhanahu wa taala salame kurwaf ek maane ki mihegge ekka wargina abinti bekamuga wanama ambinge terega wargina fara masaraji ekamuga undaguna firiyeka bes undagu ganna nabiy sallallahu alaihi wasallam ekmana khidma kurum fursi libadagam fawani mikale bes undagulo kanula ehem mihunna meduga onna hinga monojohun ekmanage hippulu wani tahiru wege ehem ebbes miheka mikamuga ekmana baari wada gano jihwada nugannawati ebbes miheka medu ekmanaage hippuluga mi baabuga mikamuga terege ebbes ka nuruhun terikam otumuga fursatenne habayaya ko nabiy sallallahu alaihi wasallam kuranje huriha khidmategge huriha khidmatek kurum fursat ekmana wani libodage emvima nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam zawaji hayapuluga timba ko fadeba ekmana khidmat kurwafoni mi طاهر كمتيغا هي صاف كربواغ هنواغ ekumuga waada qur'an ekumuga masala jene ebbes kala fursat neti ege sowun
e baawatuge masalaga so khudu nabiyya sallallahu alaihi wasallam undugu wa fada evves kam neti ekamana e faana khidme kura faana e agum nenge madina nabiyya sallallahu alaihi wasallam hijra wadagen gina abebe kamaluna kaani balla gati me bebe kamalunge terega hinga baikka kantat so khudu ekade faanas bayfara undugu wa kala halatak as ebur ehnamas khadiyatu faana ekko nabiyya sallallahu alaihi wasallam hedu kurabbi mi muddatuge terega ekelege faana mibaatuge ebbes undagole formuge fursatende ekamana awani e mativeri sharaf hoda hem nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekamana awahara vejjo maddanden ebbes anhem bekamalaka kaanu balle nuganda hama ekeni ekamana ekko ekale faana zawaji haya wait korwa fani khadiyatu faana awahara vejjo maddande hama ayekoga algon men faaha kollen je nukta mi nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ekadeg faanuge dardari kauna dardari kamalunge terein ibrahim ge faanu fiwa huriha dardari kauna dardari kamalunna kiwes hadiyat ge faanuge faraplun di bodagem fawa dardari kauna dardari kamalu em ekadeg faanuge darifas kol demigin asawani hadiyat ge faanuge farapulu ei mariyatul qibtiya ge faraplun di bodagem ibrahim allah taala anhu kuda etuppulu eruga ekadeg faanwani awaharef ekadeg faana dariko ge libode nugonno ehennes hadith faanu farapun li wadagen faatun faanuge darifas kol ekale faanu darifas kol devin goswan adi nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam alu baytunge terega emme khassa kurayfawa bayki fatimatu faana ali ge faanuge farapun li wadagen hasan ge faana husain ge faana mi bebe flo e bebe bolun farapun ekale faanu alu baytunge nasab boda demigen goswan ehemma alu baytunge milistu gaves alu baytunge mi magon asas gos jamawani khadija radhiyallahu ta'ala anha mekamana ki etak gotakun ehen anghem bekamalugo macca allah subhanahu wa ta'ala ma'kura afawa ekalange mituruge khidmatuga khas khidmate kurumuge fursatu ekamana allah subhanahu wa ta'ala dibwa fa ma'mat wari sahibe khadija radhiyallahu ta'ala anha obat izzeteri akhunna akhtu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khadiyatu faanu wahaga dakkawani ekalege faanuge ehen ambiyeme kamalunnak e kabalunnan ghiratterikan uturi arawara ek mane ki ehen ambegge wahaga ehen amikamelege wahaga dakka kom wajjiyam aammuko ehen ambiyeme kamalunna ekan usom kumusarako undugu ehen namesh nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khadiyatu faanu wahaga zikru kurwala gina kamun aishtu faanu vidaluwe hadiyatu faanu fiyawa duniyage ebbes anghena ko neffade ekade faanu eha wara hadiyatu faanu wa dakka ekamana awharama fogas vidaluni kaannahu lam yakun fi dunya imra'atun illa khadija nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekamanaga wahakul dakka ekamanaage mi ekamanaga rahmatrenna ekamanaga gaattimaga me hunna mi bebe kanu mi faraatake ehi terikum for koddeba alalubwa ewahaka dakkawala ginakamu mi aishtu faanu vidalowani timan kamanayen hifuluwe ekamana fiya duniyage ebbes anhenaku nenhen timan kamanayen hi ekay faanu evara hadiyatu faanu wahaga dakkawe migotan nabiyya sallallahu alaihi wasallam arihuga aishtu faanu ehen dennayima duniyega hadiyatu faanu fiyawa ehen anhen bekambalaku netiye kale faanu eha wara ekamanaga wahak fuluti dakkawani ege radduga nabiyya sallallahu alaihi wasallam jawab debba hadis kurakamuga ave innaha kanat wa kanat ekamana miveni eveni khidmattake timan kale faanattaka koddebbi anike ekamanaage hiyokama ekamanaage ihsan terikama ekamanaage maakwa materikama wahaka den nabiyya sallallahu alaihi wasallam anak aishtu faana kiya debba wa kana li minha walad adi hadis kurawa timan kale faana ekamanaage farapulun darin liboda gate ehema khidmatuge niyome daringe niyome nabiyya sallallahu alaihi wasallam warabboda faaha kuraba imam nawawi rahimahullah idala faana me hadisun dalil kore nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadiyatu faana farapulun li bodage matir khidmat toga ekale faana wafatere demihunna ekam e ahoduge ekale faana duniyage hayapul wait kura fawaka e zikriyat ka e handan tak abudu sekale faanuge hippuluga uturi aramun daakam me hadis pasfulun warnagala dehe kodde nabiyya sallallahu alaihi wasallam geega kaaychin haddafikam gawana em furtamanas hadis kurabane idhabu bihi ila fulana miyeni ukhtige miyeni anghem befulage ge eche fonwashe fa innaha kanat sadiqat khadija ei khadiyatu faanuge ratte bekambaleke em khadiyatu faanuge timage bebe fulunge turun
khadiyatu kufanunge ratti rahmettiri bebe kamalun nabs nabiy sallallahu alaihi wasallam ekamana fahuga wes emme khadiyatu kufanunge ratti rahmettirinna adi khadiyatu kufanu lobi khadiyatu kufanu deke lobi wada gannawa gekolotaka wes ailataka wes ehitirigam for kodde hadis kurwa fa inna kanat tuhibbu khadija miweni angem befulaka hadiya gotuga tichi for koddeshe ehitirigam for koddeshe ei khadija radhiyallahu ta'ala anha deke lobi wa miheke එහි මේකලේක ෆාන එකමනා දෙක ලෝබි වඩාගෙන් එකමනාගේ රහටි රහමත්තිරින් දෙකේ එකලේ ෆාන ખાસ නසරකුන් එමිහුන්නා මෙදුක ගුළුම් බෙට්ටේ හැම එම්මේ එකමනා දෙක ලෝබිවා මිහුන්නා වස් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වනි ખાસ ගුළුමේ දමහට්ටවාෆ එයි ඒ වෆාතිරිකම ඒ හඳාන්ත එකලේ ෆාන වනි හදිත් ෆාන ෆෝගාවස් දිරුල ෆේ හඳාන්ත කයිකුක mi hadantaw sobun nabiy sallallahu alaihi wasallam ekmanage hadantan hippulan anna komme faharako e zikriyatan ekale faano mi hanwa fulu kurba egatun khadiyatu faanunge ukhtu hala bint khuwailid nabiy sallallahu alaihi wasallam arihan edduhoga wede wadagatuma iznen edi wadagatumu ekmanage adufulu nabiy sallallahu alaihi wasallam kamfe puluga as jehumun khadiyatu faanunge zamanuga matin ekale faano hippulan ara wadage ekadege faanuga moonu fulun ekadege faanuga harakaattakun hama himenkan ihsaasumu aishtu faanu idalone timanna ekamattaka ghiret terivime egmane ki angem befulako wadage ekamana befulako salangu alawum nabiy sallallahu alaihi wasallam e adu e wadagen hadiyatu faanu hadwa fulu kurabba ekama ekadege faanuga hippulu madu ekadege faanu hama himenkan ahinduga angem befulunga onna aamu usulu tereng ehen angem befulu ekamaka ekadege faanu vishnawati ekama ekadege faanu hippulawiti timan kadege faanu timan kamana ghiretteri wadagati ekamana hippulanu ekama meduga ekama shakwa kuram fetteima me nabiy sallallahu alaihi wasallam hala bint khuwailid iznen ide wadagati ma vidalu hadis korbi allahumma hala hadda bodu kraskala ka hala emi ekale ekamana namfulu ekadege faanu zikr kurabi ekme aishtifanu dannawani kalege faanu adives quraishon haage muskuli angenunge tereng bekamalaku tihawarattiya zikru kurani hada kurani kibegen heyye quraishon haage muskuli fawa angen bekamale ekmanawani duniyege hayata wakiwengus fana fawa angenege matin ehawarak kibe hentiya zikru kurani ehawara ekmanatiya handuma kurani kibegentu ahiyo bekamalen allah subhanahu wa ta'ala kalege faana deva mazuwa bekambale mehri debwafe ehma muskuli wegen me muskuli fawa anghene me mihar duni dukurwa fawa fanawen gossawa anghene gmatin ehawarati handan kurani zikru kurani kibe timan kawana ever ma he anghene ko allah subhanahu wa ta'ala kadeg faana debwa fanik nabiy sallallahu alaihi wasallam e kadeg faana ambe be kabalunge masharutaka warabda riya kura be fulen ehen namas hadiyatu faana mawdu e kadeg faana kurifulu macchen asikam gaana e mawdu e kadeg faana embe tangulas dulen nodeba ekade faana ekamanaga maakam wahaka dakkawa adi bay riwayatu gaswe khadiyatu faana wahaka nabiy sallam dakkom fashafikam gwana den ehem wahaka ekade faana emburi wada nuganna wakam ehem miyo ehem wahaka ekade faana amburu wafmad dand eha war ekamanaga wahaka ekade faana dakkawa aishtu faanuga me nukta timan kamana ekade ekamana evre ma hyo bekambale gutuga allah subhanahu wa ta'ala devwa fotta kikura ekamanaga wahaka nabiy sallallahu alaihi wasallam e wahaka raddu devwa hadis kurawe ma abdalani allahu khayran minha ekamana evra wake heyo me kabalaku timan kalege faana allah subhanahu wa ta'ala nodevwe manaki timan kalege faana abe me kabalunge terega nete ekamana evra heyo evs miheko ekamalunge daraja gutun dabwa kenu ekamalunge makam wa keseburi waradunga sama me hadith faana ekkon suwarugege map bekumun tega ashit faana baksa asebo hennamas hadiyatu faana evra heyo bekamalaku allah subhanahu wa ta'ala ekamana badaluga timan kalege faana kanudevwe aishtufana ekefam hadis kurmani den ekamanaage makkama huriha bekamulugu macce ekamanaage makkama matirikama wahaka nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan koddebani hadis kurmani qad amanat bi iz kafara bi an-nas mistakun timankalege fana kafar we duhu ekamana timankalege fana iman wadagate wasaddaqatni iz kadzabani an-nas adi mistakun timankalege fana dogu kuri do ekamana timankalege fana tedukuriye timankalege fana bas ekamana qabul kurbiye وواسطني بمالها إذ حرمني الناس أدي ميستكون إمهنغ مدلون تمن كليفان محروم كوري دوهغا إكمناغ مدلون تمن كمنا تمن كليفان إكليفان إكمنا إهي تري ودا غنوي ميستكون
ebame mudalun timan kalege faana mahrum kuri duhuga ekamana mudalun timan kalege faana ehi terikam for koddine warazaqani Allah waladaha id haramani awlad an-nisa adi Allah subhanahu wa ta'ala timan kalege faana ekmanaga faraplun darin devviye ehen angen takun timan kalege faana darin dirun mana kuri hinde ekmana timan kalege faana kawana korambes astuga angen takun berunu ekalege faana ki yatime faqiren nikamecche envima ekalege faana egotum mistakun durwegen duhuga mistakun emihun angen darin ekalege faana kawana kurum mana kuri hinduga hadiyatuku faanuge faraplun kawanige matwera newmel libi ekamanaga faraplun timan kalege faana darin libi fewan min ebbes yokamaki mihara kalege faana ame kontere ebbes bekamaka lifa sharafenno ehem bima nabiy sallallahu alaihi wasallam ekalege faanuge ame kambalunge masharatakan ihtiram kurma ekugas hadiyatu faanuge mawdu ekalege faanu kurful macchen asikam gwanam ekamanaga hagguga vidalwanje ebbes ecche ekalege faanu vidalunu duran nukurba ei ekalege faanu wani ekalege faanu wani ekamanaga lobiga astu hagigatu gaves nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurafani Allahumma inni ruziqtu hubbaha hadda bodka raskala koy timan kalege faana bani aishtu faanunga me hadiyatu faanunga lobi timan kalege faana bani libi wadagam fe ehmbima ei mativeri niyumate gotu ekalege faana dikodagen e lobige zikriyat ge lobiga handantan e hayapuluge me foni hadisata nabiy sallallahu alaihi wasallam hippuluga abodus ebre munde ekalege faana duniya dukuro mahame e hayapuluga hetu kuffa wagutoge ihsan terikama e hadisata ka ebbes kala fanukamen unikamen naade kalege faana arihoge egar amikabol ekale faana khidme korban tibbe hinduga ves hadiyatu faanunge mawduwa ki hadiyatu faanunge hadisata ki ekamanaga hayapulu hingafawa zikriyate ki kalege faanunge hippula duha kos fanukamen annane hadante kamuga nui nobati izzeteri akhuna akhtu nabiy sallallahu alaihi wasallam ekalege faanunge ekamanu hadiyatu faanunge rahmatrinna ekamanaage gaattimage mihunna ekamanaage me ratte rahmatrinna adi ekamanaade ke lobiya mihunna bes ete baro hadisate ke agumna fennage buri me ekalege faana ehiterikam for koddifa adi me ekalege faana arihe ziyare kurba bebe ka ulunge terega hadiyatu faanunge zamanuga ekalege faanunge arihe ziyare kura mihekam gawanama wara boda ekama ekalege faana istiqbal kurba aishtu faana khudu ajab wada gannawa war farq wada angem befolo muskule angem befolo wada gitim war boda nabiy sallallahu alaihi wasallam istiqbal kurabima me suwal kuri kivegento e war boda ekamanaga halu esse viti momme na fawa kinetto halu essema aishtu faana suwal kurema nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurbani hadiyatu faanu zamanu ga timomen gatan asulun timomen avette rahmateri ekere e daraje ekay faanu me ekamanaage ihsan terikan ekamanaage maakwa ma terikamane qabul kuraf hadiyatu faanu duni du kuraf fani nabiy sallallahu alaihi wasallam hijre wadaagatunge tinga har kuri ei umur fulum fastolos fassar fluge ekamana duni du kuraf fani nabiy sallallahu alaihi wasallam appulun ekamana qaburuga labwa fani adi e aharuga ekadege faanunge bodbebe fulu abu talib sa wahare faawani e ahar mashhur faawani hitamaage addin befulaki khadija allah taala anha ehima makka ge mushrikunge viduratun ekadege faana himayat devvan tibi ma de tam ena lobiwa farattaka wakiwegen duniya gawlen jeho nabiy sallallahu alaihi wasallam wani edatikan tahammul kuraba ehnamas ekadege faana hippuluga zikriyat tan handante wani abada akurwa radiyallahu anha wa ardaha algon meg medu filaw ni ma yad kore madama ekadege faana ame kabalunge tereng عائشة رضي الله تعالى عنها بهيكتو أرجو كم سوار ذكر كلنا هذا وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.